В ресторанта. Restoranda. Добър вечер. İyi akşamlar. Имате ли резервация? Rezervasyonunuz var mı? Да, имам резервация. Evet, rezervasyonum var. Казвам се Мария. Adım Maria. Добре. Масата ви е там. Tamam. Masanız orada. До прозореца. Pencere kenarında. Много хубаво. Благодаря. Çok güzel. Teşekkürler. Имате ли меню? Menünüz var mı? Да, ето менюто. Evet, işte menü. Имаме таратор. Това е студена супа. Taratörümüz var. Bu soğuk bir çorba. И имаме каварма. Това е българско ястие. Ve kavarmamız var. Bu bir Bulgar yemeği. Какво е каварма? Kavarma nedir? Каварма е месо с гъби. Kavarma et ve mantardır. Много е вкусно. Çok lezzetli. Искам таратур и каварма, моля. Tarator ve kavarma istiyorum lütfen. И айран, моля. Ve ayran lütfen. Добре. Искате ли и баница? Tamam. Vanitsa da ister misiniz? Да, обичам баницата. Искам баница. Evet, banitsayı seviyorum. Banitsa istiyorum. Иване, искам сметката, моля. Ivan, hesabı istiyorum lütfen. Храната е много вкусна. Yemek çok lezzetli. Благодаря. Ето сметката. Teşekkürler. İşte hesap. 32 лева. 32 lev. Ето 35 лева. İşte 35 lev. Рестото е за вас. Üstü sizin olsun. Благодаря много. Елате пак. Çok teşekkürler. Tekrar gelin. Лека нощ. İyi geceler. Лека нощ. Ще дойда пак. İyi geceler. Tekrar geleceğim.